Türkiye başkası Ankara'da 13 saat isemsiz muhtaram tanışar. Bugün 2026 yılının 20 iyul düşenbe gün. Siz turdan tur efirde Türkiye Ovazı Radyosu'nun Tatar dilindeki topşarını tanıysınız. Bizim programma 16 metrli kıska dolkının 17.615 kiloga sıçılandan Türksat 3A hem Türksat 4A yer şanları bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna koşumtasından Vod Is Radio kanalından topşulu. Topşubuzun bugünkü çarılışında sınkı haberlerden soň teatr yoktulukka Nurgayda programması bilen Fender doktoru Yusuf Altınışık hazırlagan Noqaşa nasihatler yazmasını taqdim eterbiz. Türkiye Ovazı dolkunlarında sıngı haberler. İran İslam İnqilab soqçıları Ürdünün Yordaniya'nın Akaba hava maydanında AQSh uçkuşlarına karşı bir türküm ağır balistik raketa hücumun uyuşturuğunu rastladı. İran İslam İnqilab soqçıları Ürdünün Akaba aeroportundağı AQSh'a böyle C-17 yük uçkuşları bilen P-8 uçkuşların balistik raketler bilen berüğün hem kübüsüne ağır ziyan getirilüğünü bildirdi. İran İslam Cumhuriyeti teleradyo kampaniyası yetkirgence İran İslam İnqilab soqçıları monantır AQSh güçlerinin Muvaffaq Salti al-Azraq hava bazasındaki 20 angaranın yok itirgenini de alga sürdi. Şurada AQSh ilbaşı Donald Trump İran'a karşı soňgy harbiy hüjumlarynyň soňky günlerde halak bolgan AQSh harbiýleriniň isteligine başkarylýan aytdy. Trump Dünya Kubogu finalinden soň Washingtonga koytgan çokta jurnalistlarga ýasagan bildirүүnde AQSh'nyň Amerikan harbiýlerini iske aluw üçin bütünni İran'a qabat hüjum etdiğini aýtdy. AQSh güçleriniň bütünni İran'a bik güçlü hüjum ýasawyny eskertdi bostdy. Filistin resmilerine göre Yavasındaki Yordan'ın Kenbatış üzerinde Ramallah yanındaki Deir Ez-Cir ağuluna yakşembe tününde uyuşturulgan hücumda İsrail'le kanunsuz kilip urnaşucular ut aşkan hem iki Filistin'le ölgen bir kişi de yaralangan. Filistin Selametlik Saklaw Ministrligi kurbanlarının 53 yaşındaki Avda Abdulrahim Avda Farah'ına hem 26 yaşındaki Ahmet Adil Rashid Abu Muh buluğun hem İsrail utu bilen ötürülgenlerin bildirdi. Filistin resmi sonlarına qaraganda İsrail gaskeri hem kanunsuz kilip urnaşucular 2023 yılının oktyabr ayında başlangan Gaza genosidinden beri yav astındaki Yordan'ın Kenbatış üzerinde hüjumların arttırgan hem kim degende 1181 Filistinini ötürgen 13.000 yaralagan hem yakınca 24.000 kişini kolga algan. Guyana resmilerine göre Künyak Amerika'daki Guyana yarı yanında 116 yolcu oturgan iski parom botkan hem elge 67 kişi şu sebepten 15 bala kutkarılgan. Parom şembe günü tüşten soň Künyak Amerika'nın tünyak künçüğüş pışmağındaki İngiliz tilli kişkine ilden başkalı Georgetown'dan Port Kautuma kasabasına 133 kişi bilen birge yolga çıkkan. Kautuma portu neftke boy Essequibo tübeginde kuru jerlerde ornaşkan hem parom Atlantik yarı boylap onları ormanlı tübekke barıp jetүү üçin yılga boylap üske taba bora. Türk dondurması bütün dünya tabunların toplandı. Türkiye bu yılın birinci 4 ayında 23 milyon yarım dollarlık dondurma eksportlagan Irak, AQSh, Dünya Kipr, Kosovo hem Kazakistan kebek iller bu eksportun tip bozarları bulgan. Türkiye Statistika Uyuşması məlumatlarına göre Türkiye'de 919 kurulmada başkarılgan jediştirүү bilen dondurma tarmağı güçlü jediştirүү köşüne erişken. Ozgan yılda süt hem süt işlemeleri eksportta 523 milyon dolar bolsa, bunun 72 milyon 800 bin doların dondurma teşkil etken. Bir uçurda dondurma importu 12 milyon 700 mingde kalgan hem Türkiye özünün şiste eksportörü olarak pozisiyasını saklap kaldı. En köp dondurma eksportu Irak'a, AQSh'a, Dünya Kipr Türk Cumhuriyeti'ne, Kosovo hem Kazakistan'a yasalgan bolsa, bu yılın birinci 4 ayında 23 milyon yarım dolarlık eksport başkarılgan.
Түркәкләнгән сөт һәм сөт эшләмәләре сәнәгатьчеләре җәмгыяте гомумсәр катибы Бурхан Саккаулы дөнья туңдырма базарының 2025 елда 122 миллиард долларга җитүен белдереп, Төркиянең көчле җитештерүче һәм экспортчы булуына басым ясады. Саккаулы төрелгән һәм тигезелгән продуктларга өстенлек бирелүен киңәш итеп, тармак максатының туңдырманы ел әйләнәсендә елның һәр фасылында кулланыла торган сөт эшләнмәсе итү булуын билгеләп узды. Мөхтәрәм тыңлаучысыз, Төркия авазы документарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз. Кипр инглиз хакимияте вакытында ике җәмгыятьле, ике динле корылышка ия була. 1931 елдан башлап Англиядән бәйсезлеген казанырга тырышкан греклар утрауны Греция белән берләштерергә тели. Халыкара килешүләр белән утрауда гарант ил хокукына ия булган Төркия 1974 елда төрек халкына каршы һөҗүмнәрне тоткарлау өчен утрауда хәрәкәт үткәрә. Утрауның якынча яртысы төрек хәрбиләре тарафыннан коткарыла. Ул көннән бирле дәвам итүче тынычлык чорына керелә. Кипр тынычлык хәрәкәте нәтиҗәсендә иминлеге һәм барлыгы ышаныч астына алынган Кипр төрекләренең янында булырга дәвам итәчәкбез. Театр яктылыкка, нурга илтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында Кыргыз Совет кино һәм театр актрисасы Кыргызстан каһарманы Сабира Күмешалиева турында аңлатырбыз. Театр сәхнәсендә җанландырган онытылмас персонажлары белән халык мәхәббәтен, хөрмәтен һәм соклануын яулаган бу бөек актриса үзенең тирән шәфкатьлелеге белән кыргыз халкы йөрәгендә умай әнә, ягъни изге ана буларак урын алды. Сабира Күмешалиева 1917 елның 19 мартында Шуй районының Токолдош авылында гади фермер гаиләсендә туган. Ул һәр вакыт туып үскән җиренә тирәннән һәм горурлык белән бәйләнгән иде. Мәктәпне тәмамлаганнан соң булачак бөек актриса Фрунзе педагогия техникумында белем алган һәм гади башлангыч сыйныф укытучысы булып эшли башлаган. Ләкин язмышының чын зур сәхнәсе аны 14 яшендә үк үзенең мавыктыргыч дөньясына алып кергән. 1934 елда яшь Сабира инде Кыргыз драма театры әгъзасы була. Бу зур түбә астында ул башта өстәмә генә эшли, читтән сокланып караган күренешләрнең тылсымына күнегергә тырыша. Фәкать ул театр һәм актерлык осталыгына шул кадәр бирелгән була ки, репетициялар вакытында башка актерларны игътибар белән тыңлый, төп рольләрнең барлык юлларын да аңсыз рәвештә ятлый. Бу тын гына соклану һәм яшерен ятлау аның тормышында борылыш ноктасы китерә. Бер көнне Касымалы Жантошевның Кара чәч драмасы куелырга җыенганда төп рольне башкаручы кинәт кенә авырып китә. Спектакльне гамәлдән чыгару мөмкин булмый. Яшь Сабира зур кыюлык белән алга чыгып, бу рольне яттан белүен әйтә. Театр белеме булмаса да, аның беренче чыгышы тамашачыларны әсир итә. Матбугат аны мактый һәм бу мөгъҗизалы башлангыч белән сәнгать дөньясында Сабира Күмешалиева легендасы туа. Һәм бу түбә астында ул гомере буе хәтерләрдә уелып калачак 120дән артык персонажга җан өрә. Сәхнәне тулы 75 ел дәвамында биләгән Сабира Күмешалиева Станиславскийның кечкенә рольләр юк, кечкенә актерлар гына бар дигән сүзләрен чын мәгънәсендә чагылдырды. Хәтта бөек режиссерлар да килешкәнчә ул кыска, икенче пландагы рольләрнең иң бөек остасы иде. Аның замандашы халык артисты Мукамбет Токтобаев аның турында бер күңелле хатирә сөйли. Бер пьесада ул сәхнәдә бер тапкыр гына күренгән гади карт хатын ролен уйнарга тиеш иде. Сценарийда булмаса да, Сабира
Sabira opa kirgeç, oyak kiyimlerin solup divan astına koydu hem tür urunga oturdu. Onları kürsünü başındagı yowlugyn soldu hem onun astında tagın 10 yowluk bar idi. Tomoşaşylar külüştü. Onun kiçkine roldan şundy zur personajny nişik tudura oluuna biz barыбыз da gajeplenä idik. Usta aktrисанын кинематография тарихына күз салсак, аның зәңгәр экраннарда калдырган изе һәм ул сүрәтләгән тирән мәгънәле персонажлары шунда ук күзгә ташлана. Бу персонажлар күп төрле якларны үз иченә алган: драматик, комедик, уңай һәм тискәре. Чыннан да ул кыргыз киносы тарихындагы иң онытылмас әсәрләрдә күренде. Аның кинематография юлындагы иң истә калырлык фильмнары һәм рольләре арасында түбәндәгеләр бар. Шыңгыс Айтматовның үлемсез әсәреннән алынган Җәмиләдәге гайбәтче хатын-кыз роле, Төлөмөш Окаевның Утка бөгелеп фильмындагы Уркуяның әнисе образы, Болот Шәмшиевның Ак краб фильмындагы кечкенә малайның әбисе Кәрәс роле, Шәмшиевның кешеләр арасында фильмындагы Сайкал образы һәм өстәвенә ул кыргыз киносының алтын фондына кергән башка күп кенә күренекле фильмнарда төште. Мәсәлән, Бакай көтүлеге, Кызыл алма һәм Лифотлы йорт баскычлары. Аның тамашачыда бер тапкыр булса да гаҗәеп тәэсир калдырган рольләре бүгендә үзенең югары бәясен саклый. Актрисаның персонажны җанландыру осталыгы чыннан да аерым бәяләүгә лаек. Мәсәлән, Утка бөгелеп фильмында аның янып торган йорттан 3 баланы коткарган мәшһүр күренеш бар. Бу күренешне төшерү өчен ул чыннан да янып торган йортка кирергә тиеш иде. Режиссерның: "Апа, бу күренешне бер тапкыр төшерергә кирәк. Без йортны кабат утка тота алмыйбыз. Зинһар тырышыгыз", дигән үтенеченә Сабира апа зур риск ала. Ул 2 баланы итәгеннән тотып ялкын эшеннән чыгара. Күренеш тәмамлануга йорт җимерелә. Тәҗрибәле актриса үлемнән котылып кала. Ак краб фильмын төшергәндә Сабира апага еларга кирәк була. Ул: "Мин мондый күренештә әзерлексез уйный алмыйм", дигәч, режиссер аны тупас рәвештә шелтәли. Бик нык үпкәләгән Сабира апа ачу белән сикереп торып китә. Аннары кинәт кенә йөгереп килә һәм болай ди: "Камераны китерегез, мин елыйм". Нәкъ менә шул вакытта алар режиссерга карата үпкәсен һәм ачуын күз яшьләре белән чыгарган мизгелне камерага төшереп алалар. Шулай итеп, гомерен сәнгатькә чын күңелдән багышлаган Сабира Күмешалиева күп санлы исемнәр һәм медальләр белән бүләкләнде. Кыргызстанның халык артисты исемен алган оста актриса Кыргызстан Республикасы герое дип игълан ителде һәм иң югары дәүләт премиясе булган Ак Шумкар белән бүләкләнде. Театр һәм кино дөньясындагы бу казанышлары аңа халыкара Курманҗан, Датка һәм Кутман әнә бүләкләрендә китерде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген без кыргыз халкының мәңгелек умай анасы Сабира Күмешалиева белән таныштык. Кыргызстанның беренче дәүләт башлыгы Аскар Акаев аңа тарихи котлау хатында булай дип мөнәҗәгать итте: "Сабира апа, сез кыргыз халкының умай анасы. Минем иң зур теләгем сезнең 100 яшькә кадәр яшәвегез. Әйдәгез, сезнең юбилейгызны бергәләп бәйрәм итик". Бу сүзләрдән соң бөек актриса халык телендә һәм йөрәгендә мәңгегә умай ана буларак истә калды. 91 еллык гомерендә гаять зур мирас калдырган Сабира Күмешалиеваны хөрмәт һәм рәхмәт хисләре белән искә алабыз. Театр яктылыкка, нурга илтә. Ногайча нәсихәтләр. Ayavlı tınlavuşlarımız buyma hem 4 manevi maraz hem darisi baresinde söz bardıramız. Maddi marazlar kasında manevisi en bolganın sosunlardan törtövünden yeistep at berilgen ümit yoytkan kebini em şaradın ne bolganın ötken yuma
aytkan edik. Dört alimen kalplerge kelgen manevi marazlardan ekinçisi ucup bolgan. Ucup degendin manesi erkin bolsa bir insandın kayır tagat ne bolsa etkenini köp körgünü etken ilgiliklerinin özünü kutaryagına sengeni al bolgan. Etken iyiliklerim, bari tagatım benim, kötörü köz aldında. Erkimler bilip yatır. Sosu iyiliklerim, herhalde yeter maga. Mine nav etkenim men, yennetke emkirermen. Dep kulluğuna sen yeni, ucup degen küne bolgan. Ol barede bizlerge teren dersler bergen bek abıraylı ükön alim nav hakikatlarda aytkan. Ey menim arkadaşım, cezadan kutulyagına ümitini yoytsa insan, ol azaptan kutulmaga tayaniyak bir noktadı, izlep karavga baslar. Bir yaktan özüne em karar. Azanakay bir iyigiliğin, tagı, ongunluğun körsü, hemen sosu iyigilikke tagı, ongunluğuna sene berip ol insan, nav kulluk em ongunluktan, men elbet kutulurman dep özünü rahatlatkan. Tek aslına karasa, kulluğuna sengeni, ucup degen al bolgan. Belli, sosu al tagı, bir ükön küna bolgan. Mine nav oyman insan, tuğraşa yoldan çıkkan. Ne gedese insanlığın etkeni ilgilikte, em barganı ongunlukta, eş hakkı bolmagan. Savlay etken isleri, bari yakşı alleri, onun malı bolmaganga, sosunlardı men ettim dep, ola demdin maktanganı, asla eske sıymagan. Ziyadası insanlığın kolundaki ne bolsa, teni, beri müşesi, sosu ademdin tuğul. Bir yaktan olardı, öz özüne yasamagan. Ya de beri gevdesini, eş bağısı bolmaganga, yerlerge atılgan da, sosunlardı yoldan tabıp, özüne mülk etmegen. Tuğrası nav insandın bastan ayakka teni, em beri müşeleri, er birevi neşe saniyat em bezevlermen süslöngön. Sosu ali sav teninin bir hikmetli yaratuşudun küşlü korundan şık kanına eşkere şahit bolgan. Ullu yaratuşu kuday insanga gevdesini yakşı bir üyde yetip navadan de so yerde amanatban olturtkan. Bir yaktan em karasak, so gevdede mınlagan bola turgan neşe isten, anşa bir tek kesegi biz insanlardın bolgan.
Hem de sebepler işinde en şerepli, hem kuvvetli, hem de bir zat tilevge kuşu bolgan nav ademdin, özünün etkenli sengeni işlerinden, misal bolsa aşavının 100 keseginden bir kesegi anca özünün bolgan. Ötbek aşağıga uzangan, kolu onun bolmagan. Ötbektin bideğini topraktan çıkarmagan. Ötbek pişirgen ottu insan özü yaratmagan. Avzındaki tislemde şaynap yutkaşe sonu, em yutkan son boryaklardı, eş bir evini yasamagan. Etken beri işlerinde insanga tüşken pay, yalgız tilevi bolgan. Hatta en keng bir duygusu ayali bolgan halde, sosu ayali tagı, esteki manelerdin, kalbindeki duygulardın, tögörük emşetine barıp aylan almagan. Endi sosu alde insan, kaytip savlay bolganlarga, ilgilik em hayırlarga, menin dep iye bolsun, sosunlardı men ettim dep, öktönüp, maktanıp tursun. Navbarede kalganlarda aytuğdu, akkudayımız, kelek nasip bolsa, yengilşe bersin inşallah. Sağlıklı kalınız. Noğayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Avazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Kazan vakıtı bilen gündüzgi saat 1'de 16 metrli kıska dolkının 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşı hem kısa telefonlarının TRT Dinna tığla koşuntasından Voice of Turkey What East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Kazan vakıtı bilen saat kişki 8. ortada 42 derece künçağış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet sahifesi oşa What West Radio kanalından tığlaylasız. Әлеге biz sizinle bilen soğulaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.